Danas putujemo od rovova do mjeseca sa Bulovom. Bulova je rođena 1875. u New Yorku, a već početkom 1900. Bulova postaje sinonim za preciznost i pristupačni luksuz. Godine 26. objavljuje prvu radio reklamu, a 41. i prvu TV reklamu ikad emitovanu. America runs on Bulova time. Tokom Drugog svjetskog rata, Bulova je proizvodila satove i instrumente za vojsku. Izrađivali su i precizne navigacione uređaje za mornaricu i avijaciju. A 11 vojni sat koji su nosili američki i saveznički piloti je poznat i kao sat koji je osvojio rat. On se smatra jednim od najvažnijih vojnih satova svih vremena, rame uz rame sa Hamiltonom. Nakon rata, Bulova je pomogla da čovjek stigne do mjeseca. Njihov sat Akutron bio je toliko precizan da ga je koristila NASA. A 71. astronaut Dave Scott je na mjesecu nosio Bulovu. Jedini privatni sat koji je bio van zemlje. Nosio je Bulovu hronograf kad mu je službeni Omega sat otkazao. Od rovova, preko svemira, do današnjih hronografa, Bulova je dokaz da preciznost nikad ne izlazi iz mode. Bulova i dalje postoji, sada u vlasništvu Citizen Group, ali i dalje zadržava američki identitet i modele inspirisane vojnom i svemirskom istorijom. Za još zanimljivih videa zapratite i lajkujte Sat i stil.